Elvinadan master-klass salat yasov. Davay qizim. Narsa bo'ldi bu? İt bo'ldi-da, tovuq itimi? Kapşon tovuq iti. O, mana. Voy. Hazır oğlum, hazır yemi? Kiyindirem. Bir tane salat bular. Ananas bilen pomidor, sır, копченый tavuk. Легкий, нежный, воздушный bular. Так, gittik pomidor. İkinci sloy mi? İkinci sloy pomidor. Прям kızım sağlı bitir pomidorunu. Eybetlep, odarıp sosan da bular. Bu pomidorun da şunun için. Da sal. Elvinочка. Красавица. Яңа елга ясаган иде инде бу салатны. Бик тәмләп, мактый яшадылар. Бу безнең абышны Олия ясый торган салат иде. Олия ананас турый. Ними? Ну, хәзер ул эстафетаны Эльвинага бирде. Давай. Кызларыбыз үсә тора, Аллага шөкер. Да, мне шоит. Это свинья. Кто может казам майонезин? Тоненький гнеса. Вот, потом не. Погнать майонез. Birinchi sloy tovuq kapchoni, ikkinchi sloy pomidori. Onlarisiz ananas, onlarisiz sır. Можно шампиньоны bilan da ishlasangiz bular тоже bittani bular. Onsi ikkinchi turlar chуть. Onsi bir turli. Gittik ananası. Ananas. Ananas. Прям сало кızım neydi? И последний слой. Сырвак кына теркадан. Молодец, кızım. И сало bitir salam. Şit yapayım. Onları sonra mayonezni ödeklep kokuna ittirip siyapka yasap. Так, bunu mesela kızım şakmak olsun neleri. Вот, это вот уже салат hazır. А рыбку куда ложила? А рыбку куда ложила? Bit matır, bit temli.